Masifika endlini phakathi sifuna i-safe, where's the safe keys? Sifuna i-keys ze-safe. Agoloze sithi siyambamba silayitha istofu nyana la, sithi siyamqwashisa nithi manje. Masilayitha istofu sithi siyamfaka asinike ikhiya ilokhu zayo ikhiya. Mina angisho ukuthi nomunye umuntu mhlawumbe makaboshiwe kumele afike athathe umthetho ejele, ngoba uma uzothatha umthetho uzothola usilimaza abantu wenzeni ungasaphumi ejele. But uma uzithola songenile kulelo Illuminati inemali, mhlawumbe abantu abamlalela bazengizwa kakhulu, noma sowuzithola songenile kulelo Illuminati inemali ngokuphilisa kamnandi ikwenzekisi. But akisho ukuthi mina maye mhlawumbe kwenzekile iphutha, because umuntu uyangena anytime, angene, angisho ukuthi angene afika shaya umthetho, because ukushayela umthetho ugcina sokubulela abantu, ubulela amaphoyisa wenzeni. Okay, niyiphilile leyo mpilo leyo ayikho right at all empilweni. Okay, right. Yazi le lokishini akezanda sikhulela khona vele ethi. Bakwenzeka lapho sikhula kanjalo Alexander. Sihlangana nabangani abangekho right. Masihlangana nabangani abangekho right, angichazi ukuthi sihlangana nabangani abahlupha umphakathi nani. Sihlangana nabangani ukuthi izimo zabo mangiba zikho right. Zingekho right kanjalo nami ngiyimi nje ngihlangana nabo ngidinga abakudingayo nawo. Kuyenzeka kanjalo siyakhula lokishini sekuthi sesiyaplana manje ukuthi ayabafethu njengoba kusona manje sekwenqono vele siyoroba wathi abelu ngoba ikinto esizoyenza siyahlupheka sikwazi ukuthi mhlawumbe senze umehluko mangithi ngesimo sendlala emakithi ukuthi mina nokuthi ngiyafika ekhaya kithi ngifika kuphela kwami kuntambama abanye abantu bayadla mango mina ngithi silala siphuza amanzi. Kwesinye isikhathi sinokulala sona lesi simpa sikhona sitholakele leso simpa kodwa siseshwa ngami ngomjida mina ehlazela ngomjida kanje ngicina ngiyacabanga ukuthi hayi manje sengcono vele ngiqale ngiyigcine njengoba kwenzekile ke ukuthi siyamajida sesiyahlanganisa la sithi sihlanganisa ijozi nyana siyibiza ijozi sithi sihlanganisa ijozi nyana lethu. Okay, right, into bevele sisiphila ngayo thina nabo, but yazi ukuthi ngeke wenze into forever ekugcineni uzogcina ngokusho. Alright, thina bese abantu abazirobhela belungu mhlambe siyabhaka eduze necharity lakho, masibhaka eduze necharity lakho siyabona yavula vele igate ngalomshini wakho, mawuceda ukuvula igate ungena ngemoto nansi siyangena siyakulandela. Masingena siyakulandela laphaya sesikulanda emotweni straight sithi asiyendlini. Masifika endlini sesifuna thina amajuwelari, sifuna ini nani sihambe siyokalisa. So vele nemoto lesihamba ngayo thina imoto ama-number plate esinama-number plate amaningi vele lesiwashintsha ama-number plate wethu. So kube ukuthi kuyenzeka ngalelo party lelo hayi siyalala. Okay, masilala silala ngendlela ukuthi siyahamba siya esinini kuleli wesini lesimidred. Masifike emidred siyamthola lo sister lona siloko simlindile actually simlindile ukuthi as makeza engene charity mangene simlandele. Masimlandela simlanda khona lapha emotweni. Masimlanda emotweni sithi where's the car keys, le moto ahamba ngayo yena asinikele ikhiya zale moto ahamba ngayo. Let's go inside endlini phakathi. Masifika endlini phakathi sifuna i-safe, where's the safe keys? Sifuna i-keys ze-safe. Agoloze sithi siyambamba silayitha istofu nyana la, sithi siyamqwashisa nithi manje. Masilayitha istofu sithi siyamfaka asinike ikhiya ilokhu zayo ikhiya. From lapha avule ne-safe ngoba thina sisaba ama-fingerprints nani avule i-safe. Mayivula i-safe sithole ispan lapha phakathi, sithole mhlawumbe ama-bank nyana wemali sikekho sure ukuthi leyo imali. Alright, masithi siyaphuma kulelo charity lelo sesicedile yena simfasile vele ngoba ngeke besinye sizikhona ukuthi simshiye abhekile ngoba bezobophisa fast. So simfasile inyawo, simfasa izandla la ngemuva simshiye lapho kulelo charity. Sithema sithi siyaphuma kanti ngebhadi kunemoto ye-ATT iyapatrol.
my patrol siloko thina siyaqhubeka ishayela amalembu wayo singami u-driver C3 kahle kahle u-driver simtshele sithi hayi mfethu shaya ikari mfethu ashaya imoto vele singamnangi lo muntu nabo bangasinangi kakhulu baphelele kulelo scene la siceda kuphuma khona kade babanike information ukuthi kunomuntu la bathola mabengena vele kusho bathola umuntu efasiyo bakhuluma nalo muntu loyo basebenzisa izinto zabo mhlawumbe ukuvuthana you understand bavuthana labantu laba mabavuthana thina basithola sesiyongena vele ngoma Euro Park so sikuba sithi abaleka sibalekela alengizana mabethi basibamba labantu laba kube ukuthi mina ngiphethe isibhamu thimile sisemuva kahle besihamba ngevuka ne-photos u-driver uyadriver phambili thina siyi-2 nomjida sihlele emuva njengoba sihlele emuva baloko bayeza labantu laba bathi basimisa mina ngivele ngidonsa igana ngishaye yabo mangishaya ku-driver vele ngimshaya u-driver ngimshaye nomfethu hayashaya kube ukuthi siyaqhubeka siyabaleka kade ngaphambili kune-road block laphaya base basivalele vele bangalile istrata njengoba bevalile kanjalo istrata I think ngisakhumbula kwakuyi-Thursday or Friday sisavaliwe kanjalo istrata siboshwe basibambe vele silaliswe phansi laphaya siyakhahlela basesha thola abalibhamu vele mina nomfethu siphethe ibhamu ngoba amabhethanga sibambe ku-drive kuyo ukuthi siyama nje lapho uma besibamba basikhahlela basise e-police station mabesise e-police station kusakhanyanyana lapha bekwabo 5-6 so basise e-police station mabesise e-police station basivalile emasenini baphinde basicele futhi mabesicela bazosithoshara futhi basibambe basithoshara bashayise labantu labo kushaya 6 o'clock bashayise ngena abanye bafunda i-statement lapha abafunda i-statement bafunda ukuthi okay kunabantu ababoshiwe into so sebasidonsa futhi sesiyadonsa futhi siyathoshara kufuna ibhamu kufuna ini kithi okay sekwenze ukuthi seke kushaya kuyolesihlanu kumgqibelo kushaya iSunday isonto ngesonto bangithathe bangise court C3 sinabo ma-issues kanjalo omaqala masifike off bendawo zokuthi bathi 6 month remind abayikhulumanga vele indaba yethu malela langa bathi 6 month remind sesiyagibela intruck laphaya asazi ukuthi sisiwa kuphi la sisiwa khona ayihambe vele indawo indlela kanti babe wesise Kruger stop masifika lapha eKruger stop siyezwa abantu bamemeza laphaya ngena nawo baba ngena nawo bakangile ayisithuke bathi shaya uvalo uthi manje ngabe sisiwa kuphi aye basithathe labantu laba basisa make sisa vele bese ku-8 bese kusebusuku ngoba sangena ngo-6-7 mabesithatha labantu laba besifaka kulowo maseli lawo masifika lapha vele ngangigcoke kahle nyana mina nabashuzi vele sigcoke kahle nyana masifika kwenye indawo bathi offset la kulindwa khona vele bazosithatha basise kwezinye indawo masifika lapha sifike offset kuthiwa wena chain kimi ngiyaqwashisa lapha sekuthatha i-chain lami ukuthatha icathulo banginikeleze ivithikile nyana babeyiphethe kho ukuthi ngingahambi ngeenyawo nginavelele ngumuntu ozithandela isiliva ngigcokile ama-chain ngigcokile ini bangidonse ngenkandi khona lapho lezo zinto lezo baze komunye ashoes bamthathela ikepisi bamthathela amashulezi ayigcwele amashulezi abathi amabushlezi konje bamthathele lezo zinto lezo bamthathele konke nje neteki kushuthi abafowethu bahlala babekile izinto ezivithikile nyana lapha ukuthi hayi makufika umuntu omusha la masinento esiyithandayo siyayithatha simnika leyo vithikile ukuthi sizonyathela nyana noma kushaya ikhaza kodwa uzomncenga ayikhona lokho yabo kuyokuthi siyathathelwa vele izinto zethu sikuwo lama-offset basendlalele nyana ngemingubo nyana ehlabayo nje bathi ngizolala la sibhadalile phela ngazo izinto lezi zethu sesithola indawo yokuthi silale okay kwenzeke the next day siyavuka ekuseni hayi sekuthiwa 5 sesiyahlala vele emibhedeni 5 bafuna sihlale emibhedeni nga-5 sihlale lapha emibhedeni nga-5 bangena bazosibana abezosibana bafuna ukusithola vele sisaseyila total yabashiye siyizwa khona lapho mabenza njalo akunakuthi uzokhipha isikhalo uthi hey mina ngithathele iteki ukubala ngalo lelo teki lapho mangenanga ngani invithile
akunakuthi uzokhipha isikhalo wena ithe mina ngithathe ngiteki ini okay uzosikhipha isikhalo kodwa mangabe sujwayele mhlawumbe uthola ama-homeboys wakho lapha phakathi angitshela ukuthi wena uthathele ini ngoba namba ukhipha isikhalo bazobuka yabo masokwazi izinto ezifana nalezo kodwa njengami nje ngangizifikela lapha yami ungazi next ngaqwatshiswa ngathathela wena teki ngathathela amacici ngathathela chain lelo bengigqokile ijacket ngangigqokile i-Adidas bangithathela yona kwenzeka ukuthi basibaleke njengoba besasibala kanje 55 sifolile liqhubekile ama siyahamba basithathe wathi siyikhishini lapha siyophaka masiyophaka lapha mayophaka uphakisa ithusilayi bakunike lo thusilayi leyo bakunike umdokonyana o-half late bakuthi nge-half teaspoon yoshukela kodwa usamile lapha bathi wena kuseka kungafaka ikhanda la kusesaloni hayi sebeyadlula khona lapho same time should nje sokuba impilo nawe oyijwayela ukuthi hey mangabe ngivuke ekuseni ngiyakulela khishi lapho ngisatrayela lapha ngikabhoyetsha mhlawumbe ngoba kusho le story lesami ngisilande vele from empandeni saso ngiseselokishini ngahamba ngayogama kusho ukuthi manje njengoba ngisichaza kanje ngiselokishini ngiselokhuzane ngisetrayela njengoba ngisetrayela kanje impilo yalapha ayikho right at all ngoba uthi uyakhalaza akukhalazeki la so kube ukuthi ngiyadbayela lo 6 months mangiya court bathi remind ishayela ngalami lokuthi futhi ngiya court bathi remind sinabo issues sesijwayele vele ukuthi ayikusho sesiphila la kule trial kuthe after 2 years 6 months after 2 years 6 months it was 31 October it was 31 October kwathiwa i-final yecala lethu mawuthiwa final yecala lethu sesiyahamba vele ekuseni kwakhona siya court nge-31 zika-October masifika laphaya asibizwa sisesabizwa ekugcineni abafuthi abanye sebe-attendile babaphila ama-date wabo ukuthi bagcine thina vele kusho ukuthi babefuna ukugcina ngathi ngoba bakubayethi final okay hayi sesiyabizwa-ke ngamagama siyagibela ebhokisini siyasichaza isitori masichaza isitori kanti lapha esinini kunephoyisa elashona mangabe sidubula la magistrate makakhuluma azikuze kufikele la asibuza khona ukuthi siyazi na ukuthi sabulala umuntu lapha ukuthi uphandele ingane zakhe nani hey kumangalo ukuthi hey ubani manje kulelo muntu cause thina siyaboshwa masiboshwa wathuleka sangazi ukuthi kwenzakalani la ngaphandle kanti liwani iphoyisa ligcine udubuleka epolice station esibhedlela la mahini waba ukuthi liyashona so thina siloko siya-attend court asazi ukuthi thina kunephoyisa elishonile mina ngangiku number 2 kulelo cala lelo mangawashoes number 2 ashoes number 1 kwakuwuye udriver lo edrive imoto ashoes number 3 kuwuye vele umashinga lo esifakazelana nathi okay kube ukuthi ngalelo langa kuyi-final isigwele court khulunya vele kusummarize basithathe basehlise basehlise emgodini basibuyisele la sibuya khona bathi bazophinde basibize after lunch basibize futhi masibuyela bekuthi madoda ngakhumbula ukuthi kwenzeka so ngelanga eliso number 1 uyavuma hayi ngivuma bathi madoda ngakhumbula ukuthi kwenzeka so ngelanga eliso number 2 uyavuma number 2 avuma bathi madoda ngakhumbula ukuthi kwenzeka so ngelanga eliso so number 3 uyavuma hey number 3 avuma ukuthi basinika 15 years basummarize icala lethu basigweba basibe 15 years awukhona lapho zisayokhala kusho ukuthi siyehleke emgodini sesihliswa ngenkani lapha amaphoyisa sizama ukucela ishwele kuma-street ukuthi hayi phela hayi 15 years at least noma ama-10 years besingawamela kodwa ama-15 hayi makhulu kakhulu hayi isikhalo sethu singathathwa basithathe basehlise emgodini bephansi masifika lapha vele sifika nathi umsindo sowuyaduma vele kunama-trial laba abanye-trial basenankululeko thina sesifike vele siyabhashisa khona lapha phakathi thina sesifike sithatha amateki kwalaba abasaye-trial sicela basishelekile sicela basishele amashiti inani thina sesigwetshiwe vele ngokomthetho isithathe itraki basibize ngahagama basibize ngamagama basilayishe etrakini mabasilayishe etrakini kusho ukuthi basilethe bathina sifikele e-Sun City kunenijela athi Sun City la i-Johannesburg prison maybe isi-Johannesburg prison nshude lashekelela likhulu nje line-trial line-female likhulu nje lashe shuthi mabangithatha
bangiyisa kulela mabasithatha nabashuzi basisa kuleya ndawo basibize ngamagama basifake etracking singele etracking masingele etracking etracking dume hard ayi etracking hambe mase ihambile isikhashana so ayifike kuleyo Sun City leyo sesiyafika lapha siyasquatiswa laphaya sesisquatile silindile phela ukuthi singena ngaphakathi kulelo shell hayi masifika kulelo shell kuthi cellphone bed money ini zonke sizibhalise la mawuphethe izinto ezifana nalezo hayi sesiyabhalisa mhlawumbe ugebhen card ini amashulezi ibhande ngiyabhalisa ngishiya khona la sesiyangena masesha lamabheki vele swaphethe baseshe lamabheki swaphethe sisayehla futhi basasisa kwenye indawo futhi abadi offset futhi laphi namabhoza wakhona la ufikela khona la seyogcoba orange masifika basifake kwenye indawo like ay ama cage kanje ama cage nje shaya umoya nje kuyabantu endaweni enkulu ay masingena lapha bayosikhiphela ama uniform bakhipha iskipper nje sifika la emadolweni bakhipha ibhuluku nyana elivukuzelayo nyana lapha bathi ayiyogcoba wena ngizothungisa phambili thathe lezo imali lezo sesiyagcoba basithathele lezi vele sigcobile ezasekhaya sesigcoba orange I not believe vele kube ukuthi vele sengiboshiwe kanjalo sengiyabhandida kanjalo ngibhandide ke mangibhandida kanjalo basithathe basise ema offset kunenye indawo wathi sema offset la ufikela khona before bazokuthatha bakuyofuna isale mhlambe la unkhana khona asifika lapho sithola amabhoza wakhona futhi amabhoza wakhona sengithathele iteki ngithathe kweli sewathatha wona lamashidi nyana lawo engiwaphiwe yilabaya sewangithathela amashidi kanti ngizofika ngithola ama-homeboys wami ngiyakusasa kwakhona anginika amashidi impilo yaqhubeka-ke kuleyo ndawo engukuyo manje sengigqoke orange isimo asekho right basathi ngihleli ngiyacabanga ukuthi hayi mhlawumbe labantu bamaphinde bangibize but ayisenze iphutha sigwebe ngephutha manje lokhu engikwenzile boss ngiyabe mhlawumbe kwenze njani ukuthi wena manje ishile 15 years vele ngizoyiqeda hayi kube ukuthi vele sengiyaqala ngiqinisa inhliziyo nami ukuthi hayi lokhu kwenzekile sokwenzekile phela kuso sona leso simo leso ebengiphila kuso nawu sekenzela phela nje kushuthi kunama-gangsters and ukuze uphile kamnandi ejele kushuthi kumele ushaya umthetho kunento abathi ukushaya umthetho ukuze uphile kamnandi ejele otherwise uzozithola sowasha izitsha sowashela abantu impahla sothengisa inyama yakho iphisi inyana yakho oyiphakile lapha ekhishini ngoba phela nesimo vele angithi akhumbule ekhaya ushiye isiko silikho right ubani ozoyitholaphi imali yokuthi agibele azazokubona wena ejele ukuthi balala bangadlanga ekhaya so vele ngiyabona ukuthi esande isimo singakhona ubani vele uzosuka ekhaya azombona mina la ejele ngoba nako semboshiwe njengomuntu obhemayo ngiyobhema nje manje qala manje ngiyini ngiyibhema mina okay kube ukuthi abafowethu yazi kushuthi each and every bathini each and every community inabantu abakhampeyinayo kufana ne-ANC inabantu abayikhampeyinilayo nasemthethweni-ke ejele kunjalo uzobathola baloko uma uhamba uyophaka laphaya bakubuze mfethu uthi nangisote entshonalanga ngiyathe nangisote empumalanga mafethu ngifuna ukubheka kuphi yabo efethu impilo ikhona ngapha yini nani ngiloko ngiphila nje leyo mpilo ngiyabona nami vele ukuthi manje sengihleli la kule ndawo lokuma 3 months anginanto okugeza anginanto okugcobisa from ekuseni nje ekudleni ngoba ngifike ngajikijela nje nge-half spoon ngekotanyana nje yespoon laphaya nokudla engingidlile kuyiyela le nabo abantu benza amakhekhe benza and labantu laba bashaya umthetho labo babalethele vele izinto ezikhala kahle ayi ngiyabona ukuthi manje mina la ngona ngijoyina umthetho se-28 and uma ngiwujoyina kusho ukuthi ngisasemusha mina kuleso sikhathi leso uma ngiwujoyina lo mthetho se-28 awungeni nje phela ukuthi uzongena ufike udla amakhekhe labayo kushuthi yiyo nje impilo le engahlangana nayo mina awungeni nje ukuthi sazoda amakhekhe bakuthatha abafowethu bakunika unkongo nembandela ukuthi endo phela la wena ngithi wena uthe ufuna ukusonta entshonalanga yebo ngivumile ngathi ngifuna ukusonta entshonalanga ngisenosha vele ngisazibhayizile bakubuza ukuthi ngamshaya nawo umuntu angikwenza amarutha
Itime mina yangikhona ishami ukuthi ngenza ngalo ukuthi kuthiwa hayi ndoda indaba yakho ayisebenzi wena uzikhalipha ayiseve. Hayi indaba yami ungasebenzi vele isikhathi sinoko siqhubeka. Kunenye indawo elaliswa vele abantu abazibhayizelayo babeyibhayizela vele amasevisi asikhathi sami bathi kusebubudwini lapho lala lenye ingubo ehlabayo abantu balala ey'kafuleni ey'bhotshini mina bangilalisa khona laphaya uthe wena lala and bayasebayenza ngamabomu la ibafuna ngigcine ngwela kuwo lo mthetho vele bengisasemncane lapha ngisaseyisha amabhoyi vele lawo kusho ukuthi bangithathe la bafethu uma bangithatha ngigcine ngivuma vele ukuthi hayi mina ngivele ngiyavuma ukusoda la entshonalanga yabo bathi ngamshaya ukuthi angenzanga nesi ngivume vele ukuthi hayi mina ngimshaya ukuthi angenzanga nesi bangifasela ingidi ilokho wabe ngifasela ilokho ngekawusi ngithathe vele ilokho mina bangikhomba umuntu ukushaya lo ngothathe ngimshaye lo muntu lo mangimshaya bangithatha amaphoyisa ngishaywe amaphoyisa wabe ngithatha amaphoyisa angise ofisini mangifika ofisini isikhala futhi ofisi ukuthi waye ngishaya umuntu balo ngifasela ingidi mina zange ngayiconfess into efana nale. So njengoba ngiyiconfessa ngabangithathe bangise kuma-single cell babangisa kuma-single cell ngangina 32 days banginika 32 days ukuthi ngihlale lapha kuma-single cell shuthi lapha njengoba ngithele 32 days ngina 1 hour exercise kuyo le 32 days mina I've got 1 hour exercise ukushuthi bele ngi-exercise 1 hour and yabanda phela le ntonyana bamfake kuyo wathi single cell lapha mna-sponge kunengubo njengayo the carpet akunasport ngilala phezulu kwayo le kuyo lo 32 days ngiyincengi lo 32 days abafowethu enzansi la ngibashile vele cause mina ngikhala ku-community cell abafowethu la ngibashile lenzansi njengomuntu obhemayo odlalo waloku bangithumelela vele amakhekhe bathumela kusho ukuthi kuyo lo single cell nginomuntu mina ongiphakisayo ukudla ekuseni emini ngoba sidla 2 times angiphakisa ekuseni angiphakise mbili ngigcinile ngizoze ngiyobona kusasa. Okay yena lo muntu ongiphakisayo bambize lo muntu lo bamnika ibozo kubhema bamnika izulu ngoba nayo ngibhema ugwayi ibhebela izolo bamnika ugwayi bamnika izolo bamnika amaphakethinyana e2 kg amakhekhe ayi manje sengingenile phela nami entshonalanga sengiyasolta manje kulo leso kudele ngekho right amaphoyisa angalithandi. Hayi kwenzewe ngihlale kuyo lo single cell ngisaye 32 days ngiyekhe ngibuyela ku-community cell mangibuyela ku-community cell isimo lapha bafethu asikho right mina angisho ukuthi nomunye umuntu mhlawumbe makaboshiwe kumele afike athathe umthetho ejele ngoba uma ngabe uzothatha umthetho uzothola usilimaza abantu wenzeni ngisaphuma ijele but uma ngabe uzithola songenile kulo Illuminati inemali mhlawumbe abantu abamilalela baze ngizwe kancane mase uzithola songenile kulo Illuminati inemali ngokuphilisa kamnandi iwenzela izinto but akisho ukuthi mina mangabe mhlawumbe kwenzekile iphutha cause umuntu uyangena anytime angene angisho ukuthi angene afika ashaya umthetho cause ukushayela umthetho ugcina sokubulela abantu indlela amaphoyisa wenzile. Okay ngiyiphilile leyo mpilo leyo ayikho right at all empilweni ngoba abanye abafowethu mangabe uzithola ukuthi wena uyimpatha kunabantu esinokwabiza impatha masithola ukuthi impatha masithi impatha isho ukuthi awubhekanga ndawo wena awubhekanga ngisho nalama awubhekanga mpumalanga. So vele bengasiyipilo mina ne ebese ngizinikele kuyo but according to isimo ebengibhekane naso impilo ngiyithole sengiphakathi kuyo impilo esengiyithole ngiphakathi kuyo ngoba lapha mfowethu unawuthola indoda sebayithatha bayenza umama nesimo sokuthi akusiyiyo ifamily yakhe imlahlile inani and yena uyasaba ukushaya umuntu angenzanga lutho into ezifana nalezo. But nje bafethu mina engangitshela wona impilo yejele akusiyo impilo right at all cause we are creator ucabanga izinto eziningi impilo yalapha ayikho right uhlukumezeke ekuseni uhlukumezeke emini uhlukumezeka noma yini. So nje impilo yalapha is totally not right.